Saisen akan kapor nakaliang junga aku banai ku beli kerpang ikitu ki baju kersan ke YouTube channel junga but dakaba kersan ke YouTube channel junga kalalong kumba fi kersan nga but kumjurung ai ku beli kerpang ikitu ki bamju kersan nga ki baisi nga andre umle le tang kane ka weng aku ban kerpa juripi dada fi si maknaru sungba hakapor ba fi comment haki comment section jengki video jonga sungba da perkhat dan tat nomor beli yulesi kala ban ra jingma yanga bat ya kay yang kasem jonga nomor beli tang da ka jing comment ka baret jengpi haka jing song shit jengpi kala ban ra jing kata ya kay yang kasem bat ya ka jing em jonga nakane ka daw kane ka por nga syukwa ban pen kan mau bat pen stu ya pi gitu ki baju comment kulmar om baong ta ka channel aki video jonga ande hajong ki weiru beli nga ongkum ta akapor ba meneh bangale live stream ladon the way ne arngut ubreu ubala mention ubala expose yaka jaka im jaka sa jonga te kane ke kala banwan ra jingma yaka jing im jonga bat yaka ing kasem jonga te bayadi bat kane kindian ngakwa banong bakane ladel pa kakam be ain ba filayat lat maka ain te saisin nga kerpajur waju milin bande kumi kita ki kam keban keta ya kaying kasem jong ki wei te umdi bangating ipi umdi bangating yanu inu handrei nakaliang jonga ngalasim ya screenshot lasam step ngali IFIR uni breu yolese fi bam tip sasu what napo google ke bayadi bat ka privacy jong breu ki kondan ke balabu la thau ka supreme court te akan ka por ngan coba tai kindiat ngan pentip pensong yupi banakaliang jong ka supreme court ke bala thau ya kaneka right to privacy kat kum ka article 21 nganum puli lut saya pulihi lada fi ko abantep nampo google da fi search idon ki section ki kondon baro kebala thau nak daka supreme court banyada bankiar nak jing sniu jing ma yo breu ne lane ya ka breu te aka section 354D of the Indian Penal Code Bharatiya Nyaya Satya but kadon sekawai defamation section 499 IPC section 356 BNS kadon ru ka criminal intimidation section 506 IPC kadon ru immediate action step if someone has exposed where you stay online take the following step immediately to protect yourself but kidon sakiwai kiwai ibabun angne ki law and regulation ki rules ki latho dena kaliang junga ngasukwa ban kerpajur ipilang baru ipiwei lese pi ibam tip pat bana yakane lada fi comment hakinu kinu ki video jongno pidi ban antat bakumno bafin comment umrei banchu comment labla comment klebit comment klem datip te kane kaladei kasin ka baningkong bangayu i baladon ubriu ban comment ban expose ya cakasa jonga bat nakaliang jonga ngansim ya ka street action asam step ngali IFIR uni briu antip di mano lada ukloi pat banwan pan map lane banwan compromise nanga ngan map lada umuan banwan compromise lane benya penbait benya stu nakaliang jonga nanganya bisukma te tangkan ni akan kapor kubli sibun kubli saja pilang baru ipi we tok blai